lenyekunkamsang tirin khuymu thoga jongki rimin zi khang yemen ji deba phulu soa ri be dang jin kewan ge sam pin zo la ne li ti na we changa mi phian yun dang shu tyong gor di lenge na ba ngo ti shu yin changa mu ni thu re chu zam la ya ga dang phe yu yu phe ki zhong ma dang ge ji phe ri ha su so la da we chi ge ki dong wa xi yin ri chi ge be xin zhou na wa xi na yu jia chen dian ge changa mu cha ge ku yun le su zhou dang cha nang ge xie cil ma zhou wa jin ba phe de song ne cha xi mi par wa特同长南的杜绝天内清白女把松脚当清内所安国的女把又把杀出结缘云度强俺们区别对最要许呢小不当人工饮将俺们不地囊咖啡的就在右边我们区呢泥苦高当杆长呢主好别吧忙场呢天内当几米色不所给那些泡老远他把度我真当加所给对策那个年纪偏不来那把忙远大家好，今天我为广大喜欢喝甜茶的朋友们分享由山南市藏医医院老院长、名老藏医专家格桑平措老师为大家整理的关于甜茶对人体健康的利弊知识。甜茶是约19世纪从印度、尼泊尔等国家传入西藏的舶来饮品，而且非常受藏族人民的喜爱。据专家研究表明，正宗的甜茶能够促进血液循环、调脂、强心、解毒、护肝，还可以通过利尿起到一个稳定血压的作用。日常生活当中最适合饮用甜茶的时间段是早上和中午。甜茶的原料红茶中含有少量的咖啡因成分，晚上饮用会影响睡眠，浓度过高导致腹胀，过量易引发糖尿病、肥胖症、肾病等疾病的发生。尤其是当奶粉与茶叶品质不佳时，弊远大于利，所以大家切喝切珍惜。特别是想要减肥的宝宝们，你们的肥肉减不掉的主要原因就是糖的摄入量过多。